Assalamualaikum guys. Mancing ke 9 guys. Assalamualaikum geng. Oke geng, ke 9 naik geng. Ikan 9 naik gengs. Alhamdulillah. Allah kecil kau. Guys. Babun gas. Gombaknya. Babun gas. Babun geng. Selamat menonton geng. Selamat menonton. Iyo, kencang geng. Babun. Ya pelemah. Alhamdulillah rezeki hari ini geng. Kita turun bersama my brother gengs. Ikan 9 geng. Saya nanggal live tu. Geng. Tengok geng belakang geng. Tengok kat belakang geng. Belakang geng. Alhamdulillah rezeki geng. Alhamdulillah geng. Babun geng. Ikan 9. Mak ilo. Ikan gelama. La ilai. Bukan. Dia punya mulut geng. Terbaik. Alhamdulillah. Bubu dia. Ada bubu. Lah bubu. Mata pancing geng. Banyak sangat mata pancing ni geng. Guna satu saja mata pancing. Alhamdulillah. Babun geng. Babun geng. Babun. Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah guys. Babun geng.
mabun. Kita dapat mabun, gengs. Alhamdulillah. Selimutkan dia dulu, geng. Kita buang petilnya. Petilnya mau dibuang, geng. Petilnya amat berbahaya ya, geng. Petilnya berbahaya, geng. Alhamdulillah. Terbaik. Tap screen ya, guys. Geng, tolong tap screen, geng. Ikan tebengan, geng. Tebengan. Ikan labik, geng. Alhamdulillah. Geng. Oh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikan ya. Ikan. Apa lagi, geng? Alhamdulillah, geng, dapat lagi. Aduh, habis juga nih. Nah, joran. Joran mana satu aku nak buang dulu nih. Satu. Orang belakang, geng. Orang belakang, geng. Selamat menonton ya, geng. Nampak tak? Ya, kita tengah mancing. Alhamdulillah rezeki hari ini ada. Maknanya tak balik tangan kosong lah. Okey, ikan naik. Tu dia noh. Ini mulutnya. Wah. Ini kalau dah besar ni orang panggil labik. Besar lagi tebengan. Okey. Labik. Kita ada 2 ekor labik. Okey. 2 ekor labik. Okey. Boleh tap screen ya, geng. Labik. Thank you yang dah masuk. Thank you dah tap screen. Selamat Hari Raya. Thank you yang dah bagi apa nama ni? Lencana. Pemberi hadiah nombor 2. Thank you teman-teman. Cek teman-teman lagi ya. Ayo. Kawan. Sudah deras, geng. Batu ringan. Sini makan. Sepertinya gorgon, geng.
epic. Orang belakang kencang, geng. Geng. Ikan 9. Alhamdulillah. Dapat lagi, geng, dapat lagi seko. Terima kasih yang masuk live. Oke, yang baru masuk, ayah tengah mancing sekitar 9. Ada. Alhamdulillah. Sempat nak baling dah. Taklah bawah tu. Sepertinya gorgon sedang memakan umpan. Gorgon. Laut kah? Gorgon, geng. Alhamdulillah, geng. Yang nyanduk. Halo. Dengar. Tengok, geng, ya. Ben. Siapakah aku ini? Dah untuk gede dah. Sudah. Yang Untuk meminta buih. Alhamdulillah. Memang terbaik hari ini, geng. Memang terbaik. Ikan 9, geng. Hari ini memang rezeki, geng. Rezeki turun, geng. Boleh tap screen, gengs. Boleh tap screen, gengs. Rezeki hari ini, geng. Rezeki turun bersama my brother hari ini, geng. Apa kan? Rezeki, geng. Ni, geng. Baru 1 jam mancing, geng. Halo. Baru 1 jam. Habis kenaan satu di transport tu. Baru 1 jam, geng. Pukul 3 Inilah hasilnya. KBD tu barang. Tetap screen ya, geng. Akan dapat, geng. Dapat, geng. Madu, geng, madu. Sedikit sebanyak hasilnya. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paksi jogan. Ada makan. Madu. Hati-hati ya, guys. Hati, geng. Ini madu, bukan sembarang madu, geng. Madu boleh jadi. Madu 3, gengs.
Okey, kalau apa kita balik ni. Petang lah petang. Nombor 2.